Yego. Baye kaze nongeye kwasuza abakunzi ba The Flame 24 TV ngira nkuko mumaze kubimenyera ubu uri kumwe nanjye Victor biganiro babigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nagira ngo twinde twiganiramo gakeya. Uyu munsi nagira ngo ngaruke kuri iki ngiki rwose, navuga ngo ibiyobyabwenge n'amashusho y'urukozasoni byakoze kuri benshi 2025. Haya mapingu rwose mpamya ko mu basitari yaragiye gira gute arabajagajaga bya hatari. Mu buzima busanzwe bamwe bari kwiruhutsa ko umwaka urangiye batinjiye ikiwanja, abandi bari kubyinira ku rukoma kuko bagize Imana bakarusimbuka rwari rwababonye bari ku muryango wa kasho cyangwa mageragere. Ku rundi ruhande hari bamwe bamaze kwiyakira bagiye kurira iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani bari mu buroko. Ni nako byagenze ku byamamare kuko buri munsi wasangaga hari inkuru zimwe na zimwe za bamwe ziganjemo izo gutabwa muri yombi cyangwa izimanza. Ababasha gusesengura no gukora inkuru z'ubutabera bahozaga akarenge ku nkiko, abandi ikaramu ihora iregeye biteguye kwandika uwatawe muri yombi. Nubwo atari ibyo kwishimirwa, ni nako kuko hari n'abandikaga bagenzi babo baraye basangiye agacupa bwacya bakumva ngo barakekwaho aka na kariya. Nubwo umwaka ubura iminsi mike, umuntu yavuga ko ugereranyije na 2024 mu byamamare hatafunzwe benshi cyane, nubwo abo byabayeho nta wabifurizaga. Navuga ngo uyu munsi kuri The Flame 24 TV twabateguriye umunsi kuri The Flame 24 TV twabateguriye ikiganiro kiza kugenda kigaruka kuri ibyamamare cyangwa se ibyamamare byagiye bifungwa bizira aka na kariya. Witwa Gafaranga, munamuzi cyane. Gafaranga yashinjijwe guhohotera umugore we amurwanira. Gafaranga navuga ko yashinjijwe guhohotera umugore we, hanyuma umugore we akaza kuza kuba amurwanira ishyaka. Urwego rw'ubushinjacyaha RIB ku itariki 7 Gicurasi 2025 rwagize gutya rumukekaho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu mugabo ubusanzwe uzwi nka Zakariya Habiyambere, icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranwe. Ibi byaha yashinjwaga kubikorera umugore we Annette Murava. Gusa uyu mugore yagiye yumvikana avuga ko we n'umugabo we nta kibazo na kimwe bafitanye. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwahanishije uyu mugabo igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe usubitswe nyuma yo kumuhana ndetse no kumwigisha ibyaha byo guhoza ku nkeke umugore we no gukubita no gukomeretsa. Gafaranga wari ukurikiranweho ibyo byaha afunzwe, urukiko rwategetse ko ahita afungurwa kuko yahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse, hanyuma n'ihazahabu y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyatangajwe ku ya 10 Ukwakira 2025. Reka twirukanke turebe witwa Ariel Wise ndetse na Babo barabisikanye rwose na Biri Ruzima mu kigo ngororamuco i Huye. Mbibutse ko iki kigo utakijyamo kabiri, ntabwo gishyijyamo kabiri iyo ukomeje kunanirana cyangwa se ugakomeza gukora ibintu bitari sawa cyane, baragutamo da
gutsamo nta mikino bakujyana aho bita ku kiwanja Imaglegre. Abangaba bombi Ariel Wese na Babo batawe muri yombi nyuma yo gusangwa mu kabari amasaha yareze ndetse banapimwa basangwamo ibiyobyabwenge. Aba bahanzi batawe muri yombi mu ijoro ryo ku ya gatanu rishyira ku ya gatandatu Nzeri 2025 barengeje amasaha y'akabari ubundi baza gupimwa ibiyobyabwenge ari nabyo bari bakurikiranyweho gukoresha. Nyuma bajyanywe mu kigo ngororamuco Kihuye aho baje kuva mu Gushyingo 2025. Aba bakobwa bavuye muri iki kigo babisikana n'uwitwa Bill Luzima watawe muri yombi afite ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi ndetse yoherejwe mu kigo ngororamuco Ihuye mu gitondo cyo ku ya 19/2025. Nta yindi mpamvu rero abangaba bose bagenda bagarukwaho no kubera ko ari bamwe mu bastari bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwitwa Jihadi yihanangirijwe kenshi aza kwisanga mu maboko ataraye. Uwitwa Cyprien uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihadi na Kwizera Nestor ukunda kwiyita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya mpano ari gutera akabariro bituma umubare w'ababakurikirana ugera kuri benshi cyane. Witwa Jihadi na Papi Nesta bari bafungiye kuri station ya RIB Kicukiro aho bavanywe bajyanwa Imaglegre aho basanze umugabo witwa Fata ku mavuta. Aho basanze umugabo wita Fata ku mavuta. Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo Man n'abandi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ni icyaha gihanwa hano mu Rwanda gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni. Ariko Kalisa John we baje gusanga hari yararenganaga baza kuza kumuhanaguraho icyaha akuru ubu ngubu akaba yaragarutse mu buzima busanzwe. Ishanga cyangwa se Emeline umwita uko ushaka gusa n'umwe mu bakobwa bakomeje kuba banyeganyeza izi mbuga cyangwa se bazikubaganya bitari gakeya habe na gatoya. Uyu nguyu rero Ishanga Kwizera Emeline wamenyekanye cyane nka Ishanga mu mwaka wa 2024 ubwo yifotozanyaga na The Ben. Icyo gihe byabaye inkuru kuko uyu muhanzi yagaragaye akurura ishanga ry'uyo mukobwa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 uyu mukobwa yongeye kurikoroza nyuma yuko hagiye hanze amashusho y'urukozasoni bikaza kumuviramo gutabwa muri yombi ari kumwe na bagenzi be. Iperereza ryagaragaje ko ibyo bikorwa by'urukozasoni babikoreshwaga n'iyobyabwenge bibaviramo kwisanga mu maboko atarayabo mu kigo ngororamuco bamazemo igihe. Uyu mukobwa haheruka kwakira agakiza. Witwa Moses cyangwa se Motion numwe mu bahungu bakoze amashati y'akataraboneka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Moses cyangwa se Motion yagize gutya nawe yisanga biri kumubaza ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye. Uyu muhungu nawe yagize gutya rwose yisanga ibintu bye bitarimo biramatchinga. Bamwita Moses Turahirwa. Moses rero wari umaze kumenyekana mu bintu byo kwambara ndetse cyangwa se imyambaro. Nibwo urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha RIB rwatangaje ko rwamutaye muri yombi Turahirwa Moses akurikiranyweho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Turahirwa yagaragaye imbere y'urukiko ruza kumukatira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Iminsi 30 benshi bavuga ati
niba bagukatiye 30 rwose ujye umenya ko utari bugaruke iminsi 30. Turahirwa washinze inzu y'imideri yitwa Motion yongeye gufungwa nyuma yuko muri Mata nabwo yari yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha birimo guhimba cyangwa guhindura urwandiko rw'inzira ndetse nicyo gukoresha ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Turahirwa yatangiye mu mwaka w'2023 gukurikiranwa mu butabera kugeza muri Kamena 2023 ubwo yarekurwaga by'agateganyo n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha hanyuma akomeza gukurikiranwa adafunze. Icyakora nubwo yari yararekuwe by'agateganyo, urubanza mu mizi rwarakomeje mu mwaka w'2024 ku itariki ya 20 Ukuboza urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha birimo icyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano no kunywa ibiyobyabwenge. Nyuma yo guhamya ibi byaha, Turahirwa yakatiwe igifungo cy'imyaka 3 ndetse agatanga n'ihazabu ya miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 20. Turahirwa wunganirwa na Maître Bayisabe Irene nyuma yo gutandukanywa n'imikirize y'uru rubanza yahise ajurira iki cyemezo muri 2025 ariko yongera gutabwa muri yombi ataraburana mu bujurire. Bari buri kantu yafunzwe bamwe murabyibuka, numwe mu banyarwenya bakomeye byatari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabyibuka ko uyu mugabo urwego rw'igihugu RIB rwamutaye muri yombi bamwita Mwitende Abdul Karim, wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka buri kantu. Yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Ariko uyu muhungu yaje kuza kuba asohoka rero aza kuza kuba rwose agaruka mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Reka nkubwire ngo navuga ngo nizo nkuru zaranze umwaka wa 2025 muri showbiz cyangwa se entertainment yacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyemerera nkubwire ngo ibyiza byo nakagaruka kuri The Frame 24 TV, mukore subscribe ubundi ndaje mbere ibindi biganiro